buri ku cyumweru muramukira mu nsengero cyangwa mu kiliziya, mugashyira amavi hasi mukamanika amaboko, amarira ku matama, mugasenga mugira ibyo musaba, ibyo mwicuza cyangwa ibyo mushimira. Padiri cyangwa pasitori akababwira kwitwara neza ku bandi, mukitonda mukirinda umwaga n'uburakari buganisha ku bugizi bwa nabi. Ubu se ndamutse nkubwiye ko hari umukristo ukoresha imbunda mu ivugabutumwa rye, aho yica uwo ari we wese utemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza? Reka tubivugeho. Aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba ni akarere kabayemo imitwe myinshi y'inyeshyamba ndetse n'imitwe y'iterabwoba yakoze amabi menshi kuva ibihugu bigize aka karere byabona ubwigenge kugera n'uyu munsi. Utondetse imitwe y'inyeshyamba yaje kuvamo imitwe y'iterabwoba yateye benshi ubwoba binyuze mu kwica benshi, gushimuta, gufata ku ngufu, kwica urubozo, gusenya ibikorwa remezo n'ibindi. Ntabwo waburamo umutwe w'Abagande witwa Lord Resistance Army uwitwa Joseph Kony. Mu ishusho y'umurwanyi w'umukristo ngo urwanira ko amategeko 10 y'Imana yubahirizwa, Joseph Kony yakoze amabi menshi atagira ingano ku buryo aho yaciye hose yahasize ibimenyetso by'ubugome. Ariko kuva yatangira intambara ye kugeza n'uyu munsi ahora asubiramo ko intambara ye ishingiye ku mategeko 10 y'Imana yahawe Musa ku musozi wa Sinayi mu rugendo rw'amateka ubwo Abanyayisiraheli bavaga muri Egiputa. Ni muri iyo nzira Joseph Kony yatangiranye propaganda ikomeye cyane yo kwamamaza ubukristo akoresheje imbunda no gushimuta no gushyira abana mu gisirikare no gufata abagore ku ngufu. Uyu mutwe we yawise Lord Resistance Army, igisirikare giharanira ikuzo ry'Uwiteka. Mu wundi murongo uhabanye n'uwo yavugaga nuko abigaragaza mu itangazamakuru, Joseph Kony yashinze umutwe w'iterabwoba n'abicanyi kabuhariwe ku buryo amabi bakoze muri Uganda n'ibyo barimo gukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikimenyetso gikomeye cy'ikibi ikiremwa muntu gishobora gukorera ikindi. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere mu 1986 ingabo zari ziyobowe na General Yoweri Museveni Kaguta zari zihuriye mu mutwe w'ingabo National Resistance Army zigaruriye umurwa mukuru wa Uganda, Kampala. Bina biherezo ry'intambara y'imyaka 5 yo guharanira kubohora Uganda, intambara yiswe Uganda Bush War. Ubwo Museveni yarimo afata Kampala ahirika ubutegetsi bw'uwitwa Tito Lutwa Okello. Uyu nguyu yahise anahungira muri Kenya. Ibi rero byahise bigeza ku butegetsi umutwe wa politike wa National Resistance Movement NRM, maze wirukana bari bamaze ku butegetsi igihe kirekire bari biganjemo abo mu majyaruguru y'igihugu bo mu bwoko bw'Abacholi, ari nabo President Tito Okello yavugagamo. NRM ya Museveni ikimara gufata ubutegetsi, bamwe mu Banya-Uganda bari batuye mu majyaruguru y'igihugu bahise batangiza intambara ku ngabo za Museveni bashaka kongera kwisubiza ubutegetsi. Uwatangije ibyo bitero ni umugore witwaga Alice Auma, yamenyekanye cyane ku izina rya Alice Lakwena. Uyu nawe yakomokaga mu Bacholi. Uyu mugore yarwanye intambara kuva mu 1986 kugera mu 1988 atsindwa burundu. Iki gihe rero nibwo Joseph Kony nawe yari mazamuka we n'umutwe we yise Lord Resistance Army. Ubundi Joseph Kony agitangira intambara yavuga ko we na Alice Lakwena ari ababyara, ariko nyuma byaje kumenyekana ko ntacyo bapfana. Ibi yabikoze kugira ngo yigarurire benshi bakundaga Madame Lakwena n'impamvu y'intambara. Joseph Kony atangiza intambara yavuga ko agamije gukuraho ubutegetsi bwa Yoweri Museveni bwarimo buzonga Abagande bo mu majyaruguru. Iki gihe ibirebana no kurwanira ubukristo byari bitaraza. Ubundi uyu Joseph Kony nawe akomoka mu Bacholi kimwe na Alice Lakwena ndetse na President Tito Okello na Yoweri Museveni. Zimwe mu nyandiko zigaragaza ko Joseph Kony yavutse hagati y'umwaka w'1960 n'1961. Ku myaka 15 y'amavuko yavuye mu ishuri atarirangije ajya kwibera umuvuzi gakondo. Ibi yabikoze igihe kirekire ndetse yewe yakoresheje iyi shusho y'umuvuzi gakondo, maze avuga ko akorana n'imyuka idasanzwe, aho yavuze ko ubwe ashobora kuvugana n'Imana kandi akaba umuvugizi wayo hano ku isi. Mu mibare ya Joseph Kony yabibonye neza hakiri kare ko kugira ngo atangize intambara ye yari akeneye abarwanyi, ariko akaba yari afite impungenge z'uko atari kubona abarwanyi bamwizera.
nyuma y'uko Alice Lakwena bari barakurikiye yari amaze gutsindwa no guhunga, maze ahuza iturufu y'ubwoko bw'Abacholi ayihuza n'iyo kuba ari umunyabubasha uhambaye cyane uvugana n'Imana. Ibi ngo byabaye mahwi. Iyi karita yo kuvugana n'Imana Joseph Kony yazanye yararyaga cyane, yariye ku bantu benshi mu Bugande bwo mu myaka ya za 80. Nibwo Joseph Kony yagize ati, bagande bagenzi banjye bo mu majyaruguru, nimuze turwane intambara y'Imana, dukureho ubutegetsi bwa Yoweri Museveni, dushyireho ubutegetsi bushingiye ku mategeko 10 y'Imana. Joseph Kony yahise abona abamukurikira benshi muri iyo ntambara yari atangije, ababwira ko mu buryo bwihariye abo barwanyi ngo bari abasirikare b'Uwiteka, n'umutwe we yahise awita Lord Resistance Army. Uyu musore utari wakageza imyaka 30 y'amavuko, utari waranarangije amashuri abanza, nuko yatangije intambara abwira abarwanyi be n'abaturage bose ko yari agiye ku Kampala agakuraho ubutegetsi bwa Yoweri Museveni, akimika ubutegetsi bugendera ku mategeko 10 y'Imana, ubutegetsi bwubaha Uwiteka. Mu minsi ya mbere abaturage baramukurikiye, cyane cyane Abacholi bo mu majyaruguru bashyigikiye Joseph Kony n'abarwanyi be, ariko nyuma izi ngabo za Joseph Kony kubera ibikorwa by'ubunyamaswa zagiye zikora aho zanyuze hose, byarangiye ubufasha bw'abaturage babuhagaritse. Abaturage bava kuri Joseph Kony n'abantu be. Aba baturage babonaga ko nta n'inyungu nini bakuraga mu gushyikira Joseph Kony, ahubwo intambara buri gihe uko yazaga yabakuraga mu byabo. Ubwo ni mu gihe imirwano yabaga ikaze hagati y'abarwanyi ba Lord Resistance Army n'igisirikare cya Uganda UPDF. Ndetse mu 1991 ingabo za leta ya Uganda zafatanije na bamwe mu baturage b'Abacholi mu kurandura burundu umutwe wa Lord Resistance Army mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation North. Iki cyabaye ikimenyetso simusiga cy'uko abaturage bari baramaze gukura amaboko kuri Kony. Ubwo rero abaturage batangiye kureka gufasha abarwanyi ba Lord Resistance Army, aba baturage batangiye gutotezwa no kwicwa urubozo n'izi nyeshyamba. Aba barwanyi iyo bafataga abaturage nta kubababarira, babicaga urubozo, babaciye bimwe mu bice by'umubiri birimo amazuru, amatwi, iminwa, ibiganza, ibirenge n'ibindi. Kandi abarwanyi b'uyu mutwe wa Lord Resistance Army bashimusa abana benshi b'abahungu bakabajyana mu basirikare, mu gihe ab'abakobwa babahinduraga abaja bo gusambanya mu mibonano mpuzabitsina y'agahato y'ububabare bukomeye. Ibi byose byatangiye ubwo Joseph Kony yabwiraga abarwanyi be ko yaryamye mu ijoro umwuka w'Imana akamuzaho, akamubwira kugaba ibitero ku byaro byari hafi aho, bakica abo bahasanze bose, bagafata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibi byose yabikoraga mu ishusho y'umuhanuzi, maze abarwanyi be nabo bakamwumva bakabishyira mu bikorwa. Bwana Kony ubwe afite abana 42. Aba nabazwi. Rimwe yigeze gushimuta abagore barenga 50 bose abahindura abagore be. Kuva mu 1990 habayeho ibitero bikaze by'ingabo za leta ya Uganda bigamije guhashya no kurandura burundu uyu mutwe, ariko ntiwacika burundu, ahubwo ucika intege, ariko nyuma ukagenda ugaruka. Joseph Kony yabwiraga abarwanyi be by'umwihariko abana bato babaga baje ku rugamba ko afite amazi yera, amazi yisiga bigatuma amasasu amugeraho agahinduka amazi. Birajya gusana bya bindi bya Kinjigitire Ngware muri Tanzania. Hari abana benshi bageragezaga gutoroka iki gisirikari bafatwa bagakubitwa kugeza bapfuye. Inyandiko zimwe na zimwe zigaragaza ko ibikorwa bya Joseph Kony byatwaye abana barenga 66,000 mu ntambara, maze abaturage barenga 2,000,000 bavanwa mu byabo barahunga, mu gihe abandi barenga 100,000 bishwe. Mu kinyacumi cy'1990 hagati umutwe wa Joseph Kony wahinduye isura, utangira guhinduka igisirikare gikomeye cyane. Ibi byatangiye kuba ubwo mu 1994 uyu mutwe watangiye kwakira inkunga yavaga ku butegetsi bwa Omar el-Bashir muri Sudani. Uyu mutwe wahise ushinga ibirindiro mu majyepfo ya Sudani, utangira intambara yawo mu buryo bushya. Aha leta ya Sudani yasaga n'irimo kwihimura kuri Perezida Yoweri Museveni, nawe wari urimo afasha abanyasudani bo mu majyepfo bari barihuje mu mutwe wa Sudan People's Liberation Army
SPLA wari uyobowe na General John Garang na Salva Kiir. Hari mu ntambara yo guharanira kwigenga kw'igihugu cya Sudani y'Epfo. Izi nyeshyamba zanaje gutsinda iyi ntambara, amajyepfo ya Sudani y'Epfo avamo igihugu cyigenga nacyo ubu cyaheze mu ntambara. Nuko rero mu myaka 8 yakurikiyeho kuva mu 1994 kugera mu 2002 akazi ka Uganda kariyongereye, maze igisirikare cya UPDF gihangana na Lord Resistance Army iva mu baturanyi muri Sudani. Ubwo kandi niko nanone uyu mutwe wakomeje kwica abaturage unashimuta abana, ariko nanone hacitse igikuba ubwo mu kwa 10 mu 1996 uyu mutwe washimutaga abana 139 b'abanyeshuri b'abakobwa. Uganda itegeka abaturage kujya mu nkambi. Inkambi zahise zubakwa, maze abasirikare bahiga abarwanyi ba Lord Resistance Army babica umwe ku wundi, ariko ntibabasha gufata Kony. Mu 2001 nyuma y'ibitero by'iterabwoba byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigabwe n'umutwe wa Al-Qaeda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahannye Sudani ishinjwa kuba yarafashije Al-Qaeda yacumbikiye igihe kinini Osama bin Laden. Iki gihe Sudani yahise ihagarika inkunga yateraga imitwe y'iterabwoba irimo na Lord Resistance Army, bituma ubukana bw'uyu mutwe w'iterabwoba bugabanuka. Kuva mu 2002 kugera mu 2005 ingabo za Uganda zakomeje ibikorwa byazo byo guhiga Joseph Kony no kumufata mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Iron Fist, ariko nabwo byarangiye Joseph Kony batamubonye. Muri iyo operation ingabo za Uganda zanagabye ibitero ku birindiro bya Lord Resistance Army byari muri Sudani y'Epfo, ariko ntibamubona. Kubera ibi bikorwa byose by'uyu mutwe, mu 2005 Joseph Kony yashyiriweho impapuro zo kumufata n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa RAE ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ndetse izi impapuro zo kumuta muri yombi zashyiriweho n'abandi barwanyi bo mu mutwe we. Ndetse nyuma yaho gato muri iyi myaka Bwana Kony yemeye kugirana imishyikirano na leta ya Uganda. Ni mu biganiro byatangiye mu kwa 7 mu 2006 bibera i Juba muri Sudani y'Epfo. Icyo gihe Sudani y'Epfo yari itarabaho, bikiri mu majyepfo ya Sudani. Nyuma y'imyaka 2 y'ibiganiro mu kwa 4 mu 2008 impande zombi zageze ku mwanzuro w'amasezerano y'amahoro, ariko Joseph Kony ntiyagaragara mu muhango wo kuyashyiraho umukono kubera ko yatinyaga ko yahita atabwa muri yombi, kubera ko hari impapuro zasabaga itabwa muri yombi rye. Yasabye ko impapuro zo kumufata zabanza zigakurwaho akabona gukora ibyo. Urukiko rwarabyanze kubera ko byari kwangiza ubunyangamugayo bwarwo n'isura yarwo. Mu gihe imishyikirano yatangiraga hagati y'impande zombi, abarwanyi ba Lord Resistance Army bavuye muri Uganda bajya muri Congo no muri Sudani. Nyuma y'imyaka 2 rero yo kumvikana na Uganda, Kony yananiwe gusinya ku masezerano y'amahoro, ahubwo ingabo ze zitangira ibindi bikorwa by'ubwicanyi mu bihugu zari zamaze kugeramo. Mu kwezi kwa 11 mu 2008 Joseph Kony yingingiwe gusinya amasezerano y'amahoro, abwirwa ko nananirwa kuyasinya abarwanyi be bazagabwaho ibitero. Birangira atabikoze, harabyanga ku mpamvu zo gutinya gutabwa muri yombi. Mu kwezi kwa 12 kwakurikiyeho mu 2008 ingabo za Uganda zatangije ibitero bikomeye cyane zirwana n'abarwanyi ba Lord Resistance Army mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Lightning of Thunder. Ni igikorwa cyakozwe ku bufatanye bukomeye bw'izi ngabo z'ibihugu bya Uganda na Sudani. Ariko iki gikorwa cya gisirikare cya Uganda byarangiye kitageze ku ntego kubera ko kitabashije guta muri yombi Kony. Ahubwo nawe yarongeye arahunga ajya muri Central Africa. Noneho yahise atangira kugaba ibitero ku baturage b'abasivili muri Central Africa. Mu ntambara yabo kandi aba barwanyi ba Joseph Kony uretse gukora amabi menshi arimo kwica abaturage b'abasivili mu buryo bubabaje cyane, banishoye mu bucuruzi bw'amahembe y'inzovu bavana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gutera inkunga intambara yabo. Nanone mu mwaka wa 2008 ushyira 2009 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu rugamba rwo gufata Joseph Kony
ndetse yanashyiriweho amadolari agera kuri miliyoni 5 ku muntu wese uzagaragaza aho ari. Iki ni igikorwa cyakozwe n'ubutegetsi bwa Barack Obama mu 2013. Joseph, umurwanyi w'umunyafurika uzi kwihisha bidasanzwe, amaze kugabwaho ibitero bikomeye n'igisirikare cya Uganda, yaburiwe irengero. Benshi banatekereje ko yapfuye kugeza mu 2012 ubwo yagaragaraga muri video y'iminota 30 yiswe Kony 2012. Yagarukaga byihariye ku mabi yose yakozwe n'igisirikare cya Lord's Resistance Army cya Kony. Icyo gihe abantu benshi mu isi yose bongeye gutera hejuru basaba ko Joseph Kony afatwa, ariko ntibyakunda. Mu 2015 izina rya Joseph Kony n'igisirikare cye Lord's Resistance Army bongeye kugaruka mu bitangazamakuru, ubwo umwe mu bayobozi b'igisirikare muri uyu mutwe, Dominic Ongwen, yitangaga ntawe umufashe akajya gufungwa. Ndetse ejo bundi ahangaha mu kwa kabiri mu 2021 uyu Dominic Ongwen yahamijwe ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe, hakatirwa igihano cyo gufunga imyaka 25. Kuva mu 2008 ingabo za Uganda zifashijwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo z'ibihugu bituranyi nka Sudani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhiga Joseph Kony kugera mu 2017 ubwo ibi bikorwa byashyirwagaho iherezo kandi birangira izi ngabo zitamubonye. Kugeza n'uyu munsi inkuru z'abarwanyi ba Lord's Resistance Army ziracyavugwa mu bikorwa bitandukanye bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baraza bagatera ibyaro n'imidugudu, bakabiyogoza, bakica abantu, bagashimuta abandi, bagasahura, bakongera bagasubira mu ndiri zabo mu mashyamba. N'uyu munsi ntawe uraca iryera umuyobozi w'uyu mutwe Joseph Kony. Joseph Kony ari hehe mu by'ukuri?